Ki nong yalam jong kasenjuk kirang ba shnong Ribhoi district ki bakentup ya uba Rocky Kela ubdeu chairman uba CBCM ubdeu general secretary uba Eddie Kharbani ubdeu treasurer uba PB Seliang uba Louis Star Lengdo bat kiwe ki bade gidkhot jong gane ka kenhun ki nong yalam shnong Ribhoi district kilapan pau ya kajing sokhya halor ka jing pensateng jong ki bor sarkar hak bai dei bat kajing kren ban penbejno ya uput usam ubadei hapok ki benta jong Ribhoi district bat kumju kabalong ka jing pensateng keba gejala kalamat daki bun snem wat haba gejala menta kan sadap no san pos nem kine kinong yalam kiloong basyan kin selej bania kendu ban penlong ka jing ilang keba kerpang bat kirang ba shnong ki bahap hagi thain khaput bat gejala asam nang tade syagis im jong kiraj ki bahap apo ki thain khaput ban yo ya ka jing tip ke batikna bat ru ban lej kendu yau CEM bat ki EM in charge had district council Kajing dia berkepada isu nak kalian jomgi kesenjuk ke nama nasional ila sim ya ke wekarai ke lomba nak kalian jomgi kesenjuk milarai bangili kendu no ya usim raj bat kitu ki snong ki baya jam kitu ki snong ki baya tekhu haji ide ka jing ide ke jing kli pot apa deng asam bat Meghalaya bat lada ndai yaki simra kemot bedai duk usi bro ka senjuk kali kendu kisi bro mania kren rekat bat katok ni bat kitu ki snong ki baya tekhu bat ka baya tekhu bat ka asam kasenjuk la shime karai bani kendu ya gi simra kadu simrang ba jong kini ki area ki ba khala kta e boda amar bang iso ba kini ki ba tip ha yo ku usa bat kidon ICM ki kidon ko kisana tu bangaran dei du apor asa tiban lap ya kijing shisha bat ka jinge trela tingidon kam ya ICM ba community periti shisha tu di Jakarta ba ICM te bat ka jingwan jong ka shisha kadar ani tu kawan so di konsel bisa yo ya pasti dan temi ni ko antara jing trela ba pamundon kono kono ka jing tu ngidon kam ikut Islam kumbang juong ba na ko so mar isu halai pu usam ngim don ko Islam ba bian tingim tang don kam ban le ambo te ba ka senju pam ta ka pasat ke jemun kawai ba ngin khot ya ICM ngin le ya kendu ICM rat namanta bangin yo ita ki ko Islam dan ila dem nang ta ngin sele ya kendu ya Sherman jong ketu komiti badai pai yang bodan bangin la hai jemun ba simbo ibadai bangi ila bang pasat lang Namar hadin jong kini kisorka kibli nyo UI ba de gani kisorka MDA ko manta kabalasin ya kesin jam bantau i komiti na kabanta ban pek ya kajinge ban wer no ikani kijinge hakabi de kijinge kaja pun usang apa den kini ki artli jela de kat kum gajing ke report ni UI ba kidan hadu khar artli ki jaka ki ba don apa den kijing kajing ya kini kajing kaja pun badap ning kita kikat artli handril tuli ki bakila sim top priority mentang bat kumbolong UI bahang ni por Ribhoi district lu kila constitute kawai komiti hakaba udiputi CM ba presiden tersong ulong kumu chairman tikai kemana kalian juga sunjuk ngikan menya kalong ba hakatu ke komiti UI bagi don tang ki MLA jongka jirang MLA jongka nongpo ki belong ki members hakatu komiti kai kemana kalian juga sunjuk ngikan menya kalong ba ngi ai jenggot ya sarkar bekide berkentu bro ye ki lokal MDC namar ki lokal MDC bat kisi kide ki batip hai ka kendo siap namar karkum kariti rusto jo kasi golong ba ki bape ki kendo siap ka district council yang tu gidan ki MDC bat kisiem bat kirang basnong ko juga por ki bat ai ki kiti kumar kadiang tengi bu ko jing terwa ka sarkar bekide ban perlong lang kum ki members ya ki MDC bat kisiem nak bat kirang basnong nak mata ban wen ya kajinge jong kajinge kajapun apa yang kini ki art ki state